Pangarap ko ang ibigin ka, at sa habang panahon ikaw ay kasama. Hello everyone, it's me, Kristiano Pablo, and welcome back to my channel. And before we start, can you give this a big thumbs up and subscribe for more videos, and click the notification bell to be notified when a new video will be uploaded. So, unsa man ta? So kaganiha nagpost dili kaganiha. Kaganiha ba? Gahapon. Gahapon nagpost ko gahapon og sa akong Facebook account. Nagpost ko sa akong Facebook account og unsa nindot nga idea for my next video. So nag-comment si Noel kung unsa iyang gusto. So karon magsugod na. First video sa akong 100 layer series. So, first up is this 100 layers of blackhead remover. Black mask, black mask. Basta, manto siya. Ay, palit ko biniyaan niya. This is from Watson's. Buta na mag-pranks. Maya ka na palit sa Watson's. Pagkaman, this is where... saan niya blihan, no? Kasi po yung ani guys, bitiguro, ana. Basta mo ni siya. Oh, wait. So, before ta mag-start, no, kailangan natin i-care na to niya to ang kilay kay gifer ba na siya. Kilay on flick. Mag-brush ta na natin budget light, no. Mas mo ganyan. Oh my god, censored! Censored guys, censored. So mag-start na ta. So ano siya, first layer, 1. Buta na lang kung headband. Diba? Igapan. So I'm done with the first layer, first layer. So second. Sinuhurot na niyo ba? Second. Ano siyang third. Kada na to, tala na. Fourth layer. Ay, kaupat guys. So, ito lima. Lima na ba? Mato siya. Pagkaman, mabalik ako pagka 90 kaya para di kalasog memory. I'll be back like... diba? Wala pa no? I'll be back lagi. Promise, I'll be back. So, hindi ko mag-cheat lagi. Mailan lagi na ninyo kung nag-cheat ko, wala. I'll be back. Just a minute. So, karon no, muna na siya ang layer number 91. This is layer number 92. Ano? Yup! Yuck! Okay. 93. Okay, 93. Dayun. 94. This is 95. 96. 97. Sabi ko gawan. Habit na! 28. Hello! Ako nung. Mata. Okay. 99 na. Ayaw. 99. Ayaw. 100, yes.
If you can't handle me at my worst, Okay, kung nga to. Finally. 100! 100. Okay, 100 na. 100 na, okay na. Ay, oh! If you enjoyed this video, kindly give this a big thumbs up and subscribe for more videos and click the notification bell to be notified when a new video will be uploaded. Really comment down below and share this video to your friends, and don't forget to follow my social media accounts at Kristiano_Pablo. Again, this is Kristiano Pablo saying, ayaw problema ang problema. Una-una ako sa may mong solusyon, ana. Smile good, dapat happy lang, di ba? See you in the next video. Adios! Stop. Saan yung pangilang mas?